about time. Bono tuangire korikoga na ishara tio minto na nere gavana and we are messing around. Enane ko woliga abantu ba minto. Aba bishop ba minto, aba rande ba minto, aba Kristo. Kura abantu bari organize arati na regavana na ndio tayari ko recognize. We will have a lot of peace. But if we keep on not recognize arati mune gavana, we will have turmoils. Marieta yonguru ko Reverend Bishop Demuli Mamanyi yondo mukoreri eri ngana na endende amukoreri oro ngino bomane bomanya abantu pila human rights na ende patron yaba ITP kusi na Nyamira mara tuamira na ngabaratia eto mrere asengencho yo wasema ni igoro ye county yito ya Kisii na Nyamira igonta gete kubike genteke ngutumeka biblical point of view ekreto kuligeria Biblia from the word Genesis to Revelation ekreto kuligeria Biblia ngukwane rigoro ye ngana ye gesugo to konda recognition igeswahili to kuruka ukotambua Adam bunoyo oyo taibure tuero tongetwe agatebugwa igatungwa muna Nyasaye na ende agatungwa korrekana muna Nyasaye akaegwa authority yokuruke bintamarieta akato kurigeria Adam chimpwa chaye na makoraye akeba kumutambua Nyasaye gusake bakumuricognize Nyasaye guchise akaricognize omongina oye kuri kwa awa taricognize Nyasaye emechando egatoka asengenjo Adam atamuricognize Nyasaye na ende Nyasaye akairore se nyumba ya Adam akamwaba murababiro yo mukuru Kain noyo ndo kuri kwa Abel akakagira gusa abana barobo ba Adam mbari organize akareto kuri guchinse Kain agaito mwana mwabo go Abel Nyasaye agacha agaswa ko buri Kain amanyete na Nyasaye okumuboria naenda aswa ko buri Nyasaye amaswali na ndi kwangete mbo musikali wa Abel na igo naenda Kain nera akatware mbo ya ise nera tari organize Nyasaye Dotire boke omuntu okurukweno asengenjo nera amenyete asoko mutambu wa Nyasaye oseko mu recognize Nyasaye Biblia otete benagende tegurukare moyo omuntu narenga ogwenerete kango gendete nere igurukare moyo gurukumusa Musa nera senara igeta ke batatambu wa Nyasaye alia sa macha alia maruru amerep Nyasaye kamatebya genda kwa ne getare amacha icha wa Israeli banywe nichi tuko chinywe ta genda atebye getare kelie muna Nyasaye amatebete yake kwa lakini akaenda kataba bantaba na maji mutakete akagiaka na Musa nera tari organize Nyasaye akari organize nera ta koraki nera ta kuri tiya Togocha omuntu kurukwa Ayubu akanyora matemwa mange sana amatemwa ajo ta murusetie taji koricognize Nyasaye Ayubu akaricognize Nyasaye komo kuwa kama tebyo omusacho tuli umuriri akonya koteba haleluya onya koteba amina aso muntu oturira abana oturire nibo Ayubu akatebyo mungiro nayo muriri naye koro mungiro muriri naye ekere na ruete nda yawe ngina chithanki eso gukorera Ayubu aka recognize Nyasaye usaka mtambua Mungu akaongezewa mara mbili ingite gukora bono ekere ngoja a reference ye county chito Kisii na Nyamira emechando ya beire county abantu basinyirwe ekibagoteba elindo murembobe ese county yetu ya Kisii injebuna bishop ngotumeka reference ya Biblia
abantu bonsi bale komanya Gusii eye ku Kisii County na Nyamira County bari organize governor Simba Arati nere governor ovete elected bamuri organize machante ko bo na abanyamira bari organize Nyaribo na nere governor ovete elected ndoko twara machande ye bone twangire ko recognize buna Adam atari recognize tie na abande sebibire batari recognize tie murembe to baberete nje na gotebia abantu baitu tigatori recognize gabana yitu nere gabana aba pastor ba minto aba randia aba bishop wenzangu tigatotebia abantu bamenya ko recognize muna bone kerembe gete kola muna bishop na ende ngorere kana bishop inya bantu mba go recognize muna bishop. The kingdom of heaven will have doom, but once they will recognize us muna naba bishop tore naba randi tore naba pastor tore bamanya boigo bato recognize muna nyasago te bantu ragwe biara to be recognized inki tota gotenera naba bishop to te bia bantu e county ya Nyamira ne county ya Kisii kisegi cha Zoiro esa uri abantu bangire ko recognize Simba Arati buna e governor ya Kisii obwete chikura maiso marore obwete chikura mambia na ende ba muri recognize na re governor na Nyamira the same bono angote yabaiga e kere tu recognize his excellence Ongwae buna ne ro ringe governor emechando ya rengeo asenge nje tu recognize ti Ongwae buna governor ntwatwara mechando bone mechando ya chire asenge nje tu angere ko recognize Arati and it is shame ekera abantu bakonya kuminyoka bangire ko tebya abantu na ki etu afeli ko recognize governor ya bete elected nere governor to menyere ko mo recognize there will be peace. Because I remember when we recognized Elvis Omari Bongwae as our governor. Akagapi miaka 5 peacefully. Naenda akaacha toka mu recognize mine governor 5 years akakura. I make a plea because we recognize him. Nkikia kare toka recognize His Excellency Elvis Omari Bongwae. Esa urie kien. Gose, esa uria masomo. Gose esa uria motachiri. No. Ena senga njitwa muri recognize tenere e governor akatwara murembe na ndio twaro kwege na to muri recognize tenere governor tokamwambo time bono tuangire ko recognize Arati o minto na nere governor and we are messing around ena ne ko boliga abantu ba minto aba bishop ba minto aba rande ba minto aba Kristo kura abantu ba recognize Arati nere governor na ndio tuare ko muri recognize we will have a lot of peace, but if we keep on not recognize Arati mune governor we will have turmoils. I'm wishing you well. Tagoborwe omo enori. Injenara ba enoire buno omo sombo nyasaye. Bantu tuangire komenyera ko recognize. Tuabere doom. Onye. Tumanyete. Oyone a police county commander ye county. Oyono mo county commissioner. Tuaba recognize. Why are we not recognizing our governor? Honestly, why should we not recognize our governor? We are messing around. Tome kubeka makosa saba antata hiyo. Asengi njitu angire como recognize na kumtambua. Njama aya na wala menge yo. Tikatomenye kutambua. Muna tuwa tambuete. Elvis Omari Bongwae mune governor akakole miaka 10. Na ndo tutambue na Arati nere usina kole 10 usine tanara kole. Kwa hivyo tumtambue.